Naran cara makin niki dinar dengan putih demen elek sabjulu. Nggih. Mun rebutan sak muri-muri. Mu paling muri datang paling julu nolek sambil jauh dah sadal batur. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat sami jamaah laki dan jamaah bini rahimakumullah. Terutama sekali Ananda Ustaz Bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat majelis ta'lim rahimahullah yang Dewi hormati dan muliakan. Marak biasa para jamaah sendikman tiang ia lanjut baca kitab niki yat awali dengan qiraatul Fatihah 3 kali. Mudah-mudahan berkat suratul Fatihah niki ia jalan tiak nunas juk disida Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setekitan sehatul afiat, panjang umur serta mudah-mudahan andi tiak terpanggil insyaallah taala dalam keadaan husnul khotimah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu taala anhum. Al-Fatihah. Fatihah sak kedua jukina amat yang pelunggu sami, ibu bapa, mami bini, mami laki pelunggu sami, mudah-mudahan Allah berpaica sehat wal afiat sawah ninggal dunia, mudah-mudahan tekican tahu sa maghfirah dalam kubur. Ila arwahi abaina wa ummahatina lahumul Fatihah. Fatihah sak ketelu ngiring hadiah nujuk para alim ulama, para tuan guru, para waliullah, para asatidah, mudah-mudahan ilmu sak sampun tiap pelunggu sami terima oleh para alim ulama, para tuan guru yang ngiring to amal sekaligus jari doa ujuk tuan guru tiang pelunggu sami. Adapun sak masih hidup, mudah-mudahan Allah berpaica sehat wal afiat, panjang umur kadin lui tuan guru tot ngiring ngaji. Ilal ulama il amilin mukhlisin lahuddin wa li awliya illahi ta'ala al arifin wa li jami'il asatidhi wal asatidah wa khususan ila ruhi abina wa syekhina al maghfurilah Tuan Guru Haji Muhammad Fadil Tahir rahimahullah. Al-Fatihah. Sila sa kedua yat ngiring sarang-sarang baca hamdalah sekali bersyukur juk Allah Ta'ala sa masih yang perlu sami tekican syahatul afiat, masih tekican kesempatan melinggih ilek majlis ta'lim niki jalan tianu nasri dan disida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sa ketelu marak biasa tat ngiring kangen Nabi yang perlu sami baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ayat ngiring baca salawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin senamia rahimakumullah.
Jamaah senamia rahimakumullah. Arak sekek faedah tersebut dalam kitab niki aing ngejak anu sunat lagu jarangan putih teketaun hukum. Okay. Kaitan kaca masalah ibadah sembahyang salima waktu. Fatihah niki asal-asal hukum dengan baca Fatihah dalam sembahyang wajib. Wajib. Setiap rakaat sekali Fatihah. Niki asal-asal hukum. Fatihah ia satama jadi rukun sembahyang. Nah, lagu elek faedah satu sebut dalam kitab niki makin telu berhukum sunat sekek wajib. Wah terbacaan lagu sunat kadin tetulang. Wah baca Fatihah lagu sunat tetulangan malik. Sak telu macam, sak semacam niki wajib petulang. Piran tahun terjadi para jemaah. Datang baca niki yang pun buka kitab samula pengajian lagu niki sebagai mukaddimah nggih. Sak perlu gati tang sampean niki. Faidatun ay hazihi faidatun. Ini sekek faedah ataupun kelebihan. Tatlubu i'adatal Fatihati fis salati fi arba'ati mawadhi'a. Tutlabu tetuntut tesuruh ta'anjuran i'adatul fatihati ya ulang baca Fatihah malik fis salati dalam sembahyang fi arba'ati mawadhi'a ara 4 tauh totsa perlu ulang Fatihah walaupun jauh bacaan berjulu. Jelas sedikit? Jadi ara 4 tauh dalam sembahyang wah terbacaan Fatihah lagu sunat tetulang. Ara 4 masalah. Iton sunat tetulang Fatihah. Pertama, idza qara'ahal ma'mumu qabla imamihi. Pertama, makmum sak baca Fatihah berjulu ndek man baca Fatihah imam. Jadi bin senjulu imam baca Fatihah. Allahu Akbar munia langsung baca Fatihah, imam deman baca Fatihah. Nah, lamun terjadi makmum berjulu baca Fatihah, nia deman baca Fatihah, sunatan ulang Fatihah malik. Ini kisah pertama. Aran berbija kita adahan nggih. Si jauh ande nak sab taon aran cara makin niki dengan putih demen elek sab julu. Nggih. Mun rebutan sak muri-muri. Mau paling murin datang paling julu nolek sambil jauh dah sadal batur. Ya. Ya makin terjadi. Garis sekali. Sunat baca Fatihah pertama lamun makmum berjulun baca Fatihah, imam diiman baca Fatihah. Nah, iya tahun sak sunat ngamin 2 kali. Pertama amin bacaan nia sabaca Fatihah berjulu, kedua amin imam. Jelas? Ini kisah pertama. Kedua, wa man lam yahfaz ghairaha, dengan sandai napal ayat salainan kecuali Fatihah doang. Misal baru tamu Islam, mending napal ayat sinyak berayat, dia napal ayat Quran sinyak berayat. Nah, dengan sandai apal ayat Al-Quran enggak binapal Fatihah, sunat bareh dimintutuk Fatihah kadin baca Fatihah malik ia bin niatan jadi ayat. Ini kisah kedua. Dimin wah baca Fatihah dulu, nggih. Baca Fatihah niki sak sembahyang mesak niki. Dengan sak sembahyang mesak, nggih. Mungga-enggaan binapal ayat Al-Quran Fatihah doang, bareh dimintutuk Fatihah kadin baca Fatihah malik kadin niatan Fatihah sak kedua ia jadi ayat. Jelas sedikit? Jelas? 2.
Sak ketelu, wali ajizin qara'aha qa'idan, dengan sak sembayang uzur niat nganjang mutukul ton baca Fatihah demin tutup waladdallin musehat wajib penganjang ulang Fatihah malik din bau jadi si Fatihah saonek. Hari ini kisah ketelu. Jelas? Garis sekali sak ketelu dengan sak uzur din tahu sembahyang nganjang toko lentan mudimin tutup Fatihah waladdallin amin musehat wajib penganjang niki. Nah panoe senele penukul sandin kawa one ele awal sembahyang dimin kawa arak nabiaran arak sehat tidak pan arak balong mun nganjang sunat kadin ulang Fatihah malik. Niki sak ketelu. Keempat, waman nadara qira'atuha kullama atasa, dengan sak besangi, dengan sak benazar dalam sembahyang apuni. Kullama atasa, piran-piran dekiak kebangsing nguni. Mu dimin tutup Fatihah mu, uni kebangsing. Sunat kadin baca Fatihah malik. Ane wajib niki jande sunat. Wajib kembali napun wajib pada Fatihah sin sa'wah benazar besangi onek kena setiap pekiak na peran ya kebasing ya wajiban diri baca Fatihah ni. Nah jadi empat macam baru telu sak sunat ulang Fatihah sekek jak niki sak terakhir wajib kadin ulang Fatihah. Jelas niki? Jelas? Nah mulai mak ane tak sembahyang mau iya tak niki, iya wah jadi pengerombok masalah selainan isi sawak bicara ilik pengajian sawaliwat niki santar perlu untuk wikanan teketahuan yang pondang sisip pemakin sebagai mukaddimah ilik pengajian niki. Jelas niki? Kadis sekali. Pertama, makmum sak baca Fatihah dekman baca Fatihah Kedua, dengan sauzur din tau sembahyang nganjang muntoko lentan lagu dimin tutup Fatihah musehat wajib penganjang wajib sunat malik baca Fatihah den wajib niki jak sunat saketelu dengan sandek ngapal Fatihah dengan sak ngapal Fatihah doang din apal selainan isi Fatihah bareh di meninggas baca Fatihah sunatan baca Fatihah kadin niatan yen piak jari ayat isi nak berayat Fatihah niki. Jelas? Sak keempat dengan sak napiaran berazam apunin piran kejak ya tekican kebangsing dalam sembahyang ya kebaca Fatihah. Mudimin tutup Fatihah sak pertama mu kebangsing wajib kadin baca Fatihah malik Fatihah niki wajib hukum kembeen sin sak benazar. Wajib karena nazar. Jelas? Sila baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Namun niki para jamaah pat masalah wa baru niki Memani ke Nabi sekek masalah lamun tengaji nilai nia sekek masalah niki belian pahala nisi dengan sembahyang sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Buat tak mau pahala marak pahala dengan sembahyang sunat 4000 rakaat. 4 masalah. Jelas niki? Saka purayan jamaah nggih sekurang-kurang uzur jadi ndik bae ndik ngaji. Nggih. Kemben pertama lamun girang ngaji terombok umur insyaallah taala terus sak kedua andai tak tematik le malat mati dalam keadaan syahid. Nah niki sak pengajian sak mula. Hadirin senamia rahimakumullah. Sak dua jenis
kelamin manusia, mama dait nina atau laki dait bini niki, ye loek girang merantu. Betul atau nek? Sak laki arak sajari sopir jog Saudi, ujog China, jog Jepang, arak salalo jojok kelapa sawit jog Malaysia, nggih.